ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga pananggungan sing kami agama Islam, jari na sabkitan yung jaman na to ini, serta kumawa kita yung pengajian, patumtum kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin, labay ring haraak niya pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul Ahzab ayat kapituan tagi sa paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Daing ayat ini agpatumtum kato tanyo intuhan na to Rabbul Alamin sin in makauna ring hakatan tumtumun na to hakabuhi na to dahon na to pakamatay amo na in siya amoy nagpapanjari kato sarta yari katan hiaklod kato sin Allah Ta'ala in kanikmat-nikmatan halaw man sin gumi ini iban sin langit niya sarta sin kabidda sin kita manusia dengan katan piapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagpayakon kato subay hadjain ini katantahan di nato siya lupahon sa kaino yaon in bigi jantong nato buhi-buhian amo hindi nato lupason in waktu daing hapanawag-tawag ini tiyawag in mga bariman amo na in mga sila nakababatok maun pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag kita doon haon sarta diaak in mga bariman patutuhon in pagmabuka halawm simbigi jantong nila na ing katan udyot pamaranan nila hakatan sing kahalan nila sibu da hakasipukan iban haka ini tampalan in ini katantan subay siya pagyanunlong niya al-qaul as-sadid pagyanun qaul as-sadid al-qaul al-muwafiq lis-sawab kabtangan ikabtang sing kita amuin nagbabatok ibansin amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuaning pag-iyanon, ini daran biabat-bat sarta siya sabot si mga sila magdirihil pangadjian labi-labi nito da paghutba masabot sadyain ayat ini Suratul Ahzab mahita yadto karna apabila timutog imbigi jantong simbar iman doon hayan jimajaga sing katantan mapatot niya jagahan supaya siya di makapuklas daing halikusan sin pag-ianon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na diita doon hay ni janji sin Allah subhanahu wa ta'ala yuslih lakum a'malakum dayaon sin Allah ta'ala in amal ibadat sin bariman sarta yaghfir lakum dunubakum ampunun atawa kiparatun sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan na alaw niya wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima
Yung siyo-siyo in nagtaat pa Allahu Ta'ala iwan sindaak niya na silanan in nagparuntungan sin paruntungan bal kala-kalaan hadlaw akhirat. Amo yadtuin janji sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala hamanga sila amuin timututog imbigi jantong sa kainubuhi-buhian ng panganal di halaw mansin ini gumiini na ini katantan suwayad to amuin batukon sinamuk-pamuk ng katutaniyo. Supaya in kita niyo doon hayan makabatok pa amuin karidaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jari mga palanggungan sing kami dahil ha mga ayat amin kabayaan sin Allahu Ta'ala batukon sin mga bariman biyay takato tanyo ha suratul Baqarah ayat hanggatos tagkay man tagdua udhkurullaha dhikran kathira fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Ayat hanggatos kay man tagduha suratul Baqarah. In Allahu Ta'ala nang daaki kato taniyo sin pagtumtum harap kaniya. Iban hipapatumtum kato taniyo in uno-uno na hipapahinang niya kato taniyo hakabuhi na to dihalang man sing gumini asupaya madauhat na to iban mahasil na to intutong basandeng kaniya. Amunain ini mga sila basa-basaan in dila nila sumabot patuhan Rabbul Alamin dahin ha ini waktu kabulat sin mata niya sin may naat yaon sampay sadya amuin pirungon niya sin doom yaon masi-masi yaon kaniyain ini panumtum sarta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta pagbati niya roonhan wayroon hikakabtang niya buat malingkan pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta tumukbal sing kapujihan harap patuhan Rabbul Alamin ubos siya doonhan ini piatug sin pagtawakon sin mga sila in pagtug ini pagtawakon long niya kamatay sibi-sibi hati niya hibalik da inya walihan sing kita karena bangyaon di puklason sin Allahu Ta'ala inya walihan yaon di kita makatug nasabiad to bang makaig den kato palihanon sin Allahu Ta'ala parukaing lugal hakabayaan niya ukaton den kato taniyo supaya kita niyo makatug. Nasabihan inyaon subay kita magsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sing kiya balik kato. Nabihad tuin hamuk den ha mga ini jijikiran sing kita patuhan Rabbul Alamin. Sarta jimanji siya kato. Dieta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hadis qudsi daing harila simpamun ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Dieta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hisiyo-siyo in nanumtum kako doon ha ginhawabaran niya tumtumun ko siya laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala marikako hisiyo-siyo in manumtum atawa sumabot kako amuin kiya sa sakupan sin manusia doon hayan na tumtumun ko isab siya
sarta sabuton ko siya paamuin mga piyapan jari ko labi marayaw rin kanila. At ini mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala sumaksi doon hayan sin pagmarayaw sin ipon patuhan Rabbul Alamin sarta manghindua ang mga malaikat tumawang mag-amal haamuin sila matumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay manghuran haagama Islam na doonhan in pagianon doon hay ni amuin magmisra in bigi jantong sinhamuk manusia iban sindila niya bihan amo na inlaw niya yung manji in bigi jantong pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon hayan pag-anggaw taan sindila iban udyot pamaranan ing katantan siyanggupan sin Allah sin ini bigi jantong niya patuhan karena in katantan parjanjian niya subay niya yadto patarangun paginhawawaran niya kasaksian sinudyot pamaranan niya karena in kita magsaksi siyaksi in udyot pamaranan tapamaranta sin katan piyang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katautay manghuran agama Islam na ini damikyan dahin ha mga piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila bariman amuin mangayo sila tarang patuhan Rabbul Alamin dahin hawakto pawakto singkat pakaradyaan nila tungod paparkala pag-agama iban sintungod paparkala pagdunya-dunya nila. Uno siya ro na yan. Amunain ini pagsabar iban sambahayang magmisra doon kaniya. Amuin pagsabar doon ha amuin at niya magpupo sing ginhawabaran niya. Sin uno-uno pakaradyaan piyagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin piyang daakan doon haon misambya dinin baya niya hatat kala inyon piyang langan sin Allah ta'ala suway siya magsabar tumangkis ding hakatanta niyaon sarta doon haon inhikatu niya dahing ha mga uno-uno na tutukasan sin Allah ta'ala hilabay kanya suway siya magsabar inyaon katantan hangkan siya tukason hasupaya magsusung inhugot sin pamaugbog niya sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na tuod maghugot in pag-anggaw ta niya sin uno-uno daraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya di halaw man sin gumi ini naamu yadtuin ini subay daran laung ta diajakahan sinhambok pambok deng kato tanyo mga palanggungan sing kami agama Islam. Jari ini subay siya maagad na to inpiang daakan biasing kain na tulong ta Parman sin Allah Ta'ala, Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Amin manuntum kita, magzikir pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uno hindi zikiran. Yan mataod biya takato sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biya na sin pagtahlil. Uno yung pagyanong tahlil, amunain kalimatut tauhid. Manumtum kita pa Allah Ta'ala imian la ilaha illallah bangkit hayadto magsabot hayadto inyadto biya sa pantun nagbago kita sin kakahinang tareng hawakto pawakto magpaamo sin hinang hasupaya ingkatantan amuin ini di mapatut hinangon doon haan lumawak tato labi-labi na to din syaitan, di siya makasuok manasaw. Amo yan.
mamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imyan kita alhamdulillah. Magtasbih. Magtakbir. Iran si mga katantan amin pamiat simpamu na to. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian suratul Ahzab ayat kapatantag isabiyay tasin Allah Ta'ala. Laungnya uzkurullaha dzikran katsira. Panumtum kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taod-taod panumtum. Atau pagdikir kamu pa Allah ta'ala sin sa taod-taod pagdikir. Doon na yan. Ini demikian. Karena mga sila magdidikir na dahin ha mga kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dungungon haipon niya. Karena inyaon kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin haipon niya in subay sadya sila tumukbal sin ini taga panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naim mga ini dahin ha mga biyay kato damikyan farman sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surah Ali Imran ayat hanggatus kasiyaman tag-isa. Doon hay nisipat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila sa rayaw-rayaw daing ha mga ipon niya amuindaran si masabot kaniya. At iniadaran si musugpat kaniya. Yadhkuruna Allah kasiran wadzakirat. Sibu dain usog iban sim babae doon hayan amindaran na numtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu dalong niyang kaaunan nila. Hakatan sin kahalan nila. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Insipat si mga bariman ini, sibu da nagtitindog sila, sibu da naglilingkod sila, sibu da nagkukulang sila, inikatan, yaon doon kanila in pagzikir. Yaon doon kanila in amin pag-ianon laungta kaulan sadidan. Amin himumungan laungta nagmimisra ibansin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to in daing ha mga sipat kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga ini laungta nakasud doon hayan in sambahayang. Sabab bangko magsambahayang na yaw nasabot doon haon in pagtindog mo, in paglingkod mo, bihan, hati niya, nasabot nakalamod siya roon naon. Naamuyad to in daing ha mga kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain, usalon mo, pakayon mo, in sambahayang mo, amin tumabangkay mo, manumtum patuhan Rabbul Alamin. Biyan, sabab may ta, in sambahayang, doon hayaon in, pag ini, alop mo ibang sintuhan mo Rabbul Alamin, kaya na ingkatan kabtangan mo ron haon, sambangon kay mo, sin Allahu Ta'ala, labi-labi na to in suratul Fatiha. Doon na yan, sabab amuanin, parjanjian, sin ipon, iban sin, tat-ipon. Amuin, subayad to, di muklas, deng hambok-pambok, deng katutaniw. Bihan yan. Na, in mga inikatantan, mga paranggungan sing kami, haagama Islam, in katan, maghihinang, labi-labi na in bar iman, uno-uno hinang nila, yaon doon katantan in
amuin pangandol nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin kabuhi nila iwan sin kamatay nila. Amo hindi sila umukat dahil haamuin kakahinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha Surah Ali Imran ayat Suratul Anfal ayat ka-45 biyayta doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu mag-atubang atau mag-abot sintumpukan amuin laung ta manglulubusin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala na panumtum kamu patuhan Rabbul Alamin sin sa taud-taud panumtum. Hati niya in pakarajaan doon hayan Allah ta'ala in tumatawang bihat. Sabab in mga inikya sulayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sila tiyo-tiyo buat malaingkan intimbangan niya, in sila ibuhan in ato nila buat malaingkan in sila gatos-gatos sadya buat malaingkan di sila maka ini time babaw amurain maka time babaw in mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala karena yaunin tatabangan sin Allah ta'ala di muklas daing kanila karena yaun tutog in parsugpatan nila patuhan Rabbul Alamin. Bihan. Nain mga bariman, di hikalipa ka kanila in uno-uno na pakaradyaan kaiibukan sing kamatauran si mano si alaw man sing gumini. Suratul Munafiqun, ayat siyam, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayaw makalipakakan niyo, yung mga alta niyo, iban si mga kaanakan niyo, doon haamiin, panuntum niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panuntum haununo, pakaradyaan piyang daakan sin Allah ta'ala, subay inyan di siya kahilangan. Subay hikatunay sing kita labi-labi na to, din waktu 5, doon hayan subay siya mapatarang sin bariman, doon hayan na sartain sila ini di nila butasan in amuin kasunat-sunatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena inyaon laung ta nagkakambal iban sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena insunna niya daing daharaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyaon katantan. Naamo yan. Naim mga ini biyan sa kansin Allah ta'ala in mga sila amuin tutugin pamaugbog nila hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha surat surat An-Nur farman sin Allah ta'ala rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Suratul Nur ayat 37. Biyita doon hainisin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila ini amuin pagtasbi nila pa Allah subhanahu wa ta'ala mga kausugan amuin wayroon puklas sinamal ibadat nila amuin di makasasaw kanila di magbak sa laom simbigi jantong nila in parkala mahasil halauman sin dunya ini in katan kaibukan in lanab in katantan doon na yan way yadto kanila
Kana imahal ka kanila, doon na yan, amunain, ini pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatindog sin sambahayang, pagtukbal sin zakat, iban sin, ini yaunin kabuga, kanila tutug, amuin, kaya ingatan nila, bukun tutog imbigi jantong sinhamok-pamok na kato taniyo. Asabab yan, yaon biyay ta kato taniyo, ini kabuga nila, tutog halawn sin, bigi jantong nila. Nasabab yan, in sila halawm pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala, raing hawakto pa wakto, sarta yaunin hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin, di muklas dahin halauman nila. Bihan yan. Nahasabab yan, di sila maput-taput talaw si magbibisara, bihan, amuin doon hayaon biya sila hiyahapdi sin pagingat dahin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daran sila nangangasubo, sinhikarayaw sinamalibadat nila. Biyakan Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu qal, inna akhira kalamin faraktu alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mali ahabbu ila Allah, qal an tamuta wa lisanuka ratbun min dhikrillah. Inagihi Muadh ibn Jabal, kahinapusan lang niya kabtangan ko, amuin, nagbutas na kami iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iniinagi ko, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno lang na ya Rasulallah, in ammal, amuin, kaugan, at niya kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin antamuta wa lisanuka ratbun min dhikrillah. Amin abutan kau sing kamatay mo, basa-basaan, indila mo hapag sabot mong patuhan Rabbul Alamin. Amuin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, di maig daing kanila. Naamo yan. Damikian. Doon na yan. Riwayat daing kan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul, kana yaqul, inna likulli shay'in saqalatun wa inna saqalatil qulub dhikrullah wa ma min shay'in anja min adabillahi min dhikrillah. Amo yan. Nabiyita doon hayaon, in tiap-tiap uno-uno daw niya, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tiap-tiap uno-uno, aun rahasya niya. Na in rahasya sin jantung amunain, pagsabot pa Allah Ta'ala. Amunain panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, yadto na kaya baita na to, hisiyo-siyuin, na numtum pa Allah Ta'ala, na tiyutumtum siya isab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila nasabot in siya roon ha, lauman si manusia, sabuton siya sin Allah Ta'ala, labireng ha mga yaon, tumpukan yaon, pagyanon doon mga malaikat. Amo yan, na asabab to, damikyan lang niya, wayroon pa, doon han, ini, uno-uno, makapuklas dahin ha, siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuraing mga sila tutog, in, parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tinya, amindaran nagdizikir patuhan Rabbul Alamin. Nahamo yan. Damikian, biyayta hi
Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru Allah mathalul hayyi wal mayyit. In sa pantun laung niya bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abi Musa al-Ash'ari in sa pantun sin mga sila daran nagsasabot pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin sila rin magsasabot pa Tuhan Rabbul Alamin biya sila sin sa pantun sin buhi iwan patay in nagsasabot pa Tuhan daran na buhi-buhian in udyot pamaranan nila labi luba imbigi jantong nila patuhan Rabbul Alamin karena in sila si musugpat ampa hindi man menumtum patuhan inyan at iniabya sila sa pantun patay bihan yan naayad tuin daing ha mga mapatot na to jagahan dahin ha waktu pa waktu hasupaya in kita amuin di maraot sin kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba in kaampunan niya dahin diha lauman sing gumiini karna in kita ini nabaldusa in kataan sin anak kapo Adam baldusa iwan magkalaong na dahin hasabab sin panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan di kita lupahon sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Naroon na iniraing ha mga pangasubo Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam long niya anna rajulan sa'ala faqal ayyul mujahidina a'zamu ajra. Isiyo rin ha mga magjijihad pa Allah hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa lago-lago tutong basan hirhir sin Allah ta'ala in sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dhikra amunain mga sila sa taod-taod sa sabot-sabutan pa Allah subhanahu wa ta'ala at niya panumtum patuhan Rabbul Alamin. Thumma dzakara as-sala waz-zaka wal-hajj was-sadaqa kullu dhalika wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Iurol piyang asubo in mujahid in mga tao salih in sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katantan amo na mga sila sa taud-taud sa sabot-sabutan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taud-taud inihinang panumtum patuhan Rabbul Alamin amo na yung pagdikir siabot in sambahayang amurad in sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagjakat amurad in sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paghaji in pagsarakka yadto rakatan in paghaji sambil wiyaitaan kita maubusin sa bahayang dia akday sab kita mag zikir patuhan Rabbul Alamin amunain jijikiran sing kita mag ini agad iban sin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian din ka Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Doon hay ni lang ta wayroon doon han amuin bukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tausulga uno-uno pakaradyaan wayroon bukisan kanila si mga sila tausulga
buat melainkan inbukisan kanila only mabay kanila waktu wala sila nakapagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi nila. Adlaw akhirat bukisan niya to mga katawtay manguran akama Islam. Sabab yan subay yadto katan in pagzikir pa Allah ta'ala panumtum pa Allah ta'ala sarta tiututukan in katan tiyang daakan niya wajib amo hindi siya manjari tinggalan sarta in pagzikir kaniya sa kainuyaon in panganal kato tanyo buhi-buhian in bigi jantong simusugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin di manjari ukaton in ini panumtum harap kaniya asupaya in panumtum niya isab paipon niya yan wayroon puklas atin yari kau masiyasiyari halawm sing kabuhi mo halawm sing dunya ini sampay rumagpakmad to paadlaw kana na sabiad to miabot na isabin waktu na to na manghumbaid na kami waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala rukaing waktu kaluka kanapan dato dahil pengajian manghumbaid na ako kaniyo aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.